abaholi bangibona lapha ngoba ngikhulu bethi kahle kahle usukukhuluma nobaba wakho kuze kushaya u4 ekseni sihlukana ekseni ngo4 buka ngisazokubuya ngisila yayivela ishaya ngo1 ubethwa ndishaya ngo1 ngoba u1 nje ngoba ulanga lesikhathi nje Kings House ekhaya kwaKhohlo usungena ithi wait lisekonde ngithi bayede ithi ukuphi ngithi hayi ngilapha kwaKhohlo usungena ithi awuphuthume isho ngathi nje kulapha nje impela ukuthi ngizojika nje ngithi mhlawumbe nje kulapha nje edroping kongiphoqa ukuthi ngigqoke masinyane ngibase imonti yakuphi iye kwana ngoma ehlala Nkosi ngangithi yabo ngenxa yani wayengibona ukuthi nginesiphiwo futhi engisondezele zona lezi ikhathi esezenzeka manje ukuthi khona lemkhuba esiyenzeka ngoba nje ngonyama nemicimbi kulimala abantu ibuka lamandla engiphathiswa wona uNkulunkulu njengabelungu baphesheya ukuthi mangisondela entweni esuke ikhona ehlanganisa isizwe khona imimoya emibe ephebezekayo ngingazange ngikhiphe lutho uyabo ke kwathi ngomunye unyaka